Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwivideo yethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngama-teaser Umkhokha, izinto okumele uyilindele lapha kuMkhokha kuloke leli viki esikulona. So kuma-teaser ke mbukeli baveza ukuthi uGabisile benayo MaMzobe bazoba nokuxabana ngendaba ke ukuphambana kwamaphindi, and baveza futhi ukuthi uGabisile uzotshela uMaMzobe ukuthi ke uzom-expose ukuthi babulala uMthembu, and baphinde baveza ukuthi ke unokubonga uzoyizwa ke leyo ndaba yokubulawa kaMthembu. Baveza ukuthi unokubonga leyo ndaba uzoyizwa eyidlulela. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde kwavela mbukeli kumathiza baveza ukuthi ke uSphamandla uzotshela kuMaMzobe ukuthi ke ngeke ezemlamlele kuMthembu uma ke sezimkhalela, and baphinde baveza ukuthi ke uSphamandla nomkhandlu webandla bazoplana ke indaba yabo yokuthi ke beye entabeni, and bazoba ke nesivumelwane sokuthi ke ngoba nje beye entabeni ngeke betshele umuntu. Khumbula ke mbukeli ukuthi uMaMzobe unempimpi lapha uNdlovu. Ngidluleke mbukeli okunye baphinde bakuveza lapha kumathiza baveza ukuthi ke undoda uzothola indaba ezimnandi emva kokuthi ke ngayibhali exam yakhe. Ngidlule mbukeli okunye okuphinde kwavela lapha kumathiza kuvela ukuthi ke uDifa uzokwenza sure ukuthi ke uyayilwela and futhi uyayisupport ingane yakhe uGabisile njengoba ke phela izobe inenkinga naye kuMaMzobe. Ngidluleke mbukeli okunye okuphinde kwavela lapha kumathiza kuvela ukuthi uMabusi uzohlangana ke noNobuntu benaye kunokubonga ukuthi ke becatch up endabeni zabo zokukhulelwa, and baveza ukuthi ke izinto izobanzima for yena unokubonga njengoba ke phela uzobe efihlile ukuthi ke uluze umntwana. So ngavala lapha ke mbukela amathize ethu, ngizophinda ke futhi ngibuye namanye. Cetha ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.